laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi rabbil alamin inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار مسيب جلب تدير بالإسلام ɓaawoy yettude haanaaɗo yettede on ɗum ko Allah kono yettirɗaamo wo o ɓeydiranma kono ronkuɗaamo yettirde wo kadi wonɗa a yeddimo juula e nelaaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallam ko kanko Allah ɓuri yiɗude e ko taga kon fof ɗum hina e yiɗi goɗɗo ma añi goɗɗo ko nelaaɗo ɓuri Allah ɓuri yiɗugol o inni kadi warafa'ana laka zikrak min ɓantanima kadi jantore ma nden kala ka inde Allah wowla inde nelaaɗo bakete takko ɗon ha Allah inni mo woosi tawi on laatike hiɗo yiɗilam min Allah hara iwtire ɓaawo Muhammad ko tuma iwtirɗon ɓaawo Muhammad wo on say noon mbi yiɗay o ɗe juula e oɗo kanko e ɓeygure makko tawata ko ɓeygure makko nen kadi ɓuri moƴƴude e ɓeygureji ɗin fof nelaaɗo sallallah alih w sallam ɓe maaki wo ko ɓuri on moƴƴude on fof ko on ɓurɗo moƴƴade e ɓeygure muɗum woole ko min Muhammad ɓuri moƴƴade on fof e ɓeygure muɗum khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli si ɗum non feƴƴi du'anoɗen sahabaɓe makko ɓen ridwanullahi alayhim ajmain ɓay Allah tagi tagefo ngon fof jogandema Adam ila yawmil qiyama o daari ɓerɗe ɗen fof o tawno ko ɓuri moƴƴude fof ko ɓernde Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam o yiɗi ko am ɓuri moƴƴude e tageefo ngo ɓaawo ɗum ɗon o suuti e nder ɓen ɗon fof annabaɓe ɓen o suuti e nder ɓen ɗon kadi nelaaɓe ɓen si nelaaɓe ɓen feƴƴi annabaɓe ɓen feƴƴi haray ko ɓuri moƴƴude ɓerɗe laaɓuɗe haray ko ɓerɗe sahabaɓe ɓen Allah suɓi ɓe ɗo ko wona takko nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam ko wawata wallidorde e fiyakuji aduna ɗe juula e ɓe ɗo du'anoɓe toro Allah yo Allah moɓidiro hen enen e ɓeɗo si ɗum ɗon feƴƴi hiɗen toro Allah enen kay yo Allah waɗu en laawol ngol ɓenɗo wonno e muɗum ila yawmel qiyama haray musidɓe julɓe tedduɓe argol juulangol hino moƴƴi hajjugol ngol hino moƴƴi ittugol zakka ngol hino moƴƴi ittugol sadaka ngol hino moƴƴi kono ko honɗum bani adama haani hulugol ko battane ɗen ñande nde wonki kin hino yalta ka ɓandu ma koye hoore honɗum woni ko ki yalti ko nden ñande hanɗa hulugol fi a juuli a hajji a zakki a natirari aljanna fi ɗum ɗon taw ko est ce que nde hiɗa maaya koye hoore ɗum ɗo woni ko maayata si goɗɗo yari beere o jeeni o wujji o jatti o feni o tooñi o janfike ta taƴanomo ɗey taw wondema o naati yiite la ta taƴanomo fiyon nu na an jogii aljanna na an jogii yiite
anda ko non ko wattinirta fi yon wodi warbe wonkije temedere Allah o yaafi be okkibe aljanna wodi rewbe Allah ngurna mum fu be maayi Allah ukkoy be yite jahannam ko no wawda ko ya toro Allah yo Allah ngokke battane moƴƴo yo Allah okke battane moƴƴo ɓaawo ɗum ɗo fof ko yewtere men nden ko nde yiiloto hande koye hadis gooto pet na juutuɗo aya gooto ko Allah subhanahu wa taala daali ka deftere makko wa anzir ashirataka al aqrabun wa anzir ashirataka al aqrabin waajo jertin hulɓin gorol ma ɓurgol ɓadade ngol ko fi on ɗum waɗi si Allah inni yo fuɗɗor gorol makko ngol ko fi ɗum ɗo wonde yewde hande gorol hino mawni musidal hino mawni dambe hino mawni enɗan hino mawni leñol hino mawni leydi hino mawni kono ko honno ɓuri ɗiɗo fof mawnugol ko l'islam nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam inde maɓɓe ko muhammadu ɓe wiyete ɓe jombuno sonnaɓe ɓurɓe 10 ko ɓeyni 13 ko ɓeyni 12 Allah arsiki ɓe ɓiɓɓe jeeɗɗo ɓen fof ko sonnajo gooto heɓani ɓe jeegoɓe ɓen fof si wona jeeɗɗa ɓon ɗum wiyeteɗon Ibrahim nene Khadija fewno nelaɗo jombi ɓe no andirɗen noon har hiɓe jogii duuɓi 40 nelaɗo no jogii duuɓi 25 ans si ɓe jommeniri hakkunde maɓɓe duuɓi 15 tawi sonnajo no hejjiri gorko ɓaawo heɓude 40 o waawi heɓugol ɓiɓɓe jeego ɗum ko Algasim e Abdullah Zeynab Rugayya Fatima e Ummu Kulsum ko ɓeeɗo nene Khadija heɓani nelaɗo ɓiɗɗo maɓɓe jeeɗiɗaɓo on heɓuɗomo on ko sonnajo wiyeteɗo Mariyatul Qibtiya oɗo ko wonno ko korɗo ko ɓuri jiccude kon nelaɗo jombano mo ko korɗo o wonno ko kanko jibinani nelaɗo sallallahu alaihi wasallam geɗal maɓɓe maketeɗon Ibrahim ɗo ko seeɗa e gurnan nelaɗo non ɓe ɓiɓɓe maɓɓe ɗo fof koye tawde nelaɗo ɓeɗo fof ɓe faati ko nelaɗo surri ɓeɗo fof si wona ɓiɗɗo gooto wiyeteɗon Fatima nene Fatima ko Sayyidina Aliya wonno ko jombuno oɗo ko oɗo jibini Al-Hasan jibini kadi Al-Husayn ɓe sikketen ɓen wondema ko siwtaɓe na ɓe siwtaɓe ko aaden e kotomu oɗo kadi ko lebbi jeego o wuriti ɓaawo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam tawi kan kadi o faatike bi mana ɓey gurnen fof yehi konto mi woni e arde ɗo en feƴƴey ɗon seeɗa yehi bappiraɓe maɓɓe ɓen nelaɗo hino jogino bappiraɓe 11 woɓɓe no inni bappiraɓe 12 e nder 12 on fop ko ɗiɗo pette jaɓuno l'islam ko ɗiɗo pet natno ka diina lutnon fof wonno heferɓe ko hombo jaɓuno l'islam on ko Sayyidina Hamza mo ɓe innata on ko asadullah wa asadu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ko kanko kadi woni sayyidu shuhada yanɓe shahidi ɓen fof kanko woni koho maɓɓe ka aljanna Sayyidina Hamza radiyallahu anhu oɗo jaɓuno l'islam ɗiɗaɓo on e jaɓunoɓe l'islam e bappiraɓe nelaɗo ɓen sallallahu alayhi wa sallam ko Sayyidina Abbas bun Abdul Muttalib oɗo kadi o jaɓuno joni sen itti joni ɗiɗo e nder 11 ma ɗiɗo e nder 12 ko ɓeɗo pet tigi on jaɓi l'islam ko nelaɗo addi kon ɗum ɗa fop wonno heferɓe no tawano e ɓen bappiraɓe nelaɗo wiyeteɗon Abu Lahabi mo jangeten fi mum sono ɓe tabbat yada abi lahabin wa tab no tawa e bappiraɓe maɓɓe ɓen kadi hombo Abu Talib yanganiɗo nelaɗo hattirde yanganade kono nafaari ɓayo jaɓari l'islam nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kadi hiɓe jogino yayiraɓe jeego e nder yayiraɓe maɓɓe jeegoɓen fof ko ɓura fottede muɗum kon ko goto pette jaɓuno l'islam wiyeteɗon Safiyatu woɓɓe no inni koɓe 3 wiyeteɗon Atika wonnon kadi jaɓuno kono ko fotta kon ko Safiyatu pet on non ko jaɓuno l'islam ko lutti kon fopp yaari ngo sengoto kono mi addiri nde yewtere ɗo ko hollugol dambe nelaɗo ɗe no ɓuri enen ɗo fof dambe moƴƴuɗe
leñol maɓɓe ngol ko arab gorol maɓɓe ngol ko Quraysh e nder Makka har hino toon gori 12 e nder ɗin gori fof ko ɓurno jogagol doole dambe e teddugol ko ngol leñol wiyetengol Quraysh Allah suuti kadi e ngol leñol ɗon ɓurɗo moƴƴude e tagi fo ngon kadi ɗum ko Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam teddungal e hoore teddungal annabaɓe ɓen e nelaɓe ɓen ko ɓe 313 e nder ɓeeɗo fof heɓata ton arabuɓe ɓe ɓuri ɓe jowo hara ɗuuɗi ha sina ɗum ko nayo ko ɓura fottede kon ko lutti kon fof ko min bani israila noon e arabuɓe ɓen ko ɓe baaba gooto bani israil kamɓe ɓe iwri ka bange annabi ishaq ko geɗal annabi ibrahim ko annabi ishaqa jibini annabi yaqub ɓe nodditiri ɗon ɓe yaari ɗon arabuɓen kamɓe ɓe iwri ka bange annabi ismaila e annabi ishaqa ko ɓe baaba gooto kono wona ɓe nene gooto arabu o fof dambitori ka ismaila tigi o wonano arabujo ko honno waɗi si ɓe nodditori telen ɗon o heɓa e nokku ko kanko annabi ibrahima ƴettuno naɓoyi accoy ka suudu kaaba o inni askantu min zurriyati biwadin gayri zi zarrin inda baytika almuharram allah mi ƴettiɓe e nguure ande mi ajji e nden rukku ɗo ka tawata kuɗum ala kakum ala ko ñaame ala ko yare ala rabbana la yuqimu salah kono joomi ko fiyoɓe wawa ha ñiɓugol e julde neɗɗo ndemo moƴƴa wo ndemo moƴƴa o ñiiɓay e julde ndemo bona wo kan ndemo bona o yeeɓa e julde ko ɗum si allah ini ka qur'an inna salata tanha anil fashai wal munkar wo julde nden ndi haɗete e bone e pankare e jeeno tanki hiɗa wadde boneji goo hino ton andu julde ma nde marsari taw fiyon num ko an fenata na qur'an on inna salata tabitino julde nden tanha nde haɗay few anil fashai wal munkar joni noon ko ɗum ɗo annabi ibrahima naɓirno ɗon ismail joni noon ɓiɗɗo on o janɗi hakkunde arabu tun o jombi kadi e arabu hande kadi arabu ɓen fof dambitori e sengo makko ko ni o woniri arabujo o janɗi hakkunde maɓɓe o wowlari haalago sina haala arab o resi e maɓɓe kadi hande kadi wontiri o wontiri ni arabojo sina ɗum pen makko e koto makko ɓeɗo fof ko wonno ko ɓiɓɓe annabi ibrahim bimana joni ɓeɓɓe annabi ibrahim ko teyano ko min bani israil kono joni ɓenni fi honno ngo woniroyɗa ko ɗon o janɗi ko ɗum simawo men ɓe makay needi wonde hino jatta jeyal ko needi ni sortimo hande kadi o nodditira ka arabuɓe ɗum ɗo woni dambe nelaɗo ɗenni dambe teddunoɗe lasili on fof son daroyi geygol nelaɗo on fof tawi ko lawol annabaɓe moƴƴuɓe tunno joni noon mbayi nelaɗo sallah alih sallam ɓe nelama ɓe yottini allah inni ko honno watta wa anzir ashirataka al aqrabin noddi taw gorol ma ngol ɓurgol ɓadade ngol wajoɗa ɓen noon taw nelaɗo sallallahu alih wa sallam riwayaji ɗin ɗi ari ɗi ɗiɗi ɓe ƴeewi ɓe yeeyi ɓe ƴeewi ɗon e hoore fello no wiye safa ɓe noddi ɓe inni ya bani abdulmuttalib ya bani abdumanaf ya bani hashim ɗiɗo fof ko mamaɓe wonɓe e ngol gorol ɓuraysiyankoɓe ɓe fof ɓe noti nelaɗo sallllahu alih wa sallam nelaɗo no andirano piiji ndan hiɓe andirano ko wiyete ko nunɗal heferɓe ɓen jammunoɓe assadiqul amin neɗɗo gonguɗo ko neɗɗo hoolaɗo kadi o moɓidiri gorol makko ngol fop o inni ene simi yeetike on kono molanagu hino ka ɓawo fello ɗo ɓe hiɓe arde fi haɓugol ɗon fi wargol ɗon ene on hoolotolan ɓe fof ɓe inni hi min hoolotoma ha hande a fenanari men hay fewndo wonɗa pay ko ha hande goɗɗo innari mouhammadou feni hay so tawi ko e sama kala on say nelaɗo maaki wo awa min komi nelaɗo e moɗon fiyo jokkan daɗo yiite jahannama heɓon aljanna ɓe yettini o message ɗo bappa maɓɓe ko honnum adi wiwde wo ko tabballak ali haza jama'atana halkare wodanima yo mouhammad ko fi ɗum ɗo noddirɗa men
Allah yottani nelaaɗo yottaaki tippini simore timmude jangetende ila yawmil qiyama tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab joni mbawi winama o halkama jawdi no woodi mi ƴettay ɗum ɗo mi sottora Allah inni jawdi ni ngay fopp nafatama o inni sayasla naran zata lahab o naatu yiite kadi joomirange dulbugol o watti ɗon kadi ɓeygu makko wamra'atuhu hammalatal hatab oɗo kay ko soñjunoɗo nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe fof ɓe ukkoyte nder yiite jahannama bappirawo nelaaɗo naati yiite jahannama ko fi hon ɗum ɗa hani landade hoore ma ngal landalon sela ko wiyete dambe sela ko wiyete iwdi sela ko wiyete leñol bappa nelaaɗo ukkoyama yiite jahannama ben annabi ibrahima ukkoyama yiite jahannama ɓeygu annabi nuhu ukkoyama yiite jahannama ɓiɗɗo annabi nuhu on ukkoyama yiite jahannama ɓeygu annabi luutu ukkoyama yiite jahannama ko fi honno landoɗa ɗum ɗo hoore ma est ce que dambe maɗen hewtay dambe ɓeɗo ko wallahi wawata hewde a heɓay sabu ha hewtoya sabu gogiɗo sabu hara ko annabajo wallahi a wata hewtoyde fiyo ɗum dambugal annabankaku ngu sokanoma goɗɗo ardata ɓaawo ɓeeɗo nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam aljanna on udditoyama o adoto o naddi aljanna on ko nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe noddi non ngol gorol maɓɓe ɗo fof ɓe maaki hon ɗum hadis mo fillani en ɗum aba hurayra filli oɗo bukhari ka dambugal fiika o firi ɗon wa anzir ashiratakal agrabin imam muslim kadi filli o hadis ɗo nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe noddi ɓe inni ya abdul muttalib wo ko ayyo abdul muttalib ko onon yo quraish ishtaru anfusakum sotte hoore moɗon e yiite jahannam la ughni ankum min allahi shay'a mi duncanoyta on e lette allah ɗen ko fotata e gabbon zarra nelaaɗo maaki ya abbas ko ayyo abbas oɗo ko oɗo ɓurno fanɗude duuɓi e bappiraɓe nelaaɗo ɓen fof kanko wonno toso kon ɓe inni ko ayyo abbas la ughni anka min allahi shay'a ko ayyo bappa an andumi duncanoytama hay e hunde e lette allah ɗe yawmal qiyama mi wawanoytama dey naafi komin woni muhammad komin ɓuri moƴƴude e tage fo ngon komin aɗoto naatoyde aljanna ronko rewde allah bako ɗon e an fiyo mi dandoyo sifa ko goɗɗo weltorta ɗo hande so nani siɗɗo makko waɗama ministre waɗama ambassadeur haroyna tigi tigi ngo fuɗɗike townde balaje ɗum ko gurnanji aduna hay ka aduna gaale kadi ko weltorta on siɗɗo ma ko fodde himo laami ñande wayliti o wara waylitorari no moƴƴiri sago ma wonayo goto andu an on hay hiɗo jeyduno musidɓe julɓe tedduɓe ɗum ɗo waɗi kaka aduna gataw hakkunde bani adama e bani adama ko siwon ɗum sikkuɗa yawmal qiyama mantorgol dambe e leñol e iwdi no moƴƴi ha kono wallahi summa wallahi ko so tawi ko l'islam o woni yeeso sina ɗum nafoyta hay e hunde yawmal qiyama annabi nuhu etino o pooɗi ha fiyo ɓiɗɗo makko on ƴewka nder bato o ini ya bunayya irkab ma'ana ko ayyo ɓingel an ƴawwonen nder ga wata wondu e ɓe yimɓe toñoɓe ɓiɗɗon honno jaabi bamu wo sa awi ila jabalin yasimuni min alma mi yahay mi soroya ka ley felloɗa fello ngon ngo danday lan e ndiyam ɗam baba makko innimo la asima al yawma hande ala hay e hunde ko wawi dandude e yamirore allah nde sina ɓen wonɓe ka nder laanaga ɓen ɓe allah tippini e yurmede muɗum kaɓe yeddodirta ɗon seeɗa wa haala baynahuma al mawj mororowi molnagi ndiyanki san ari interveni hakkudeji maɓɓe wa kana min al muhragin o laati e jeyaɓe yoolaɓe halkaɓe musidɓen hana taskade ɗo annabajo on dandari ɓiɗɗo muɗum a heɓay ɗo ceernojo hande ustasjo ma mawɗo ma lanɗo ma marɗo ma ceernojo ma waliyajo waway ɗoma dandoyde e lette allah ɗen ka annabaɓen dandari ɓe guri mum nden noon yaha ɗo humoɗa nokkugo hoolora ceernojo
acca rewgol Allah subhanahu wa ta'ala yo lumbinoye wonde hara hiɗe weli ɗaynugol seeɗa an e baaba ma yumma ma koto ma ɓeygu ma so ƴetti ɗo ko fettata kon ko yiɗaka wonede kon fewdo ɗo ma o ƴetti jon drogue ɗo watti e saako hiɗa andi ko ɗum woni ton on fokki ɗiɗo voyage gol lagine beere oron ka duwañi ka aéroport billahi alayka hakkunde ma an e Allah tun a jaɓanaymo on saku ɗon ko hombo jaɓana fi ko nene ma ko babe ma aynayi addumi lumbinana ma o saku ɗon feƴƴari ka duwañi wallahi a ɓemata fi yonni koko boni woni nder ton kala humiɗo ɗo e goɗɗo o ronki humade e Allah o perdini hoore makko dhalika huwa alkhusranu lmubin ko ɗum wiyete perdi feeñuɗo hara hiɗa renti koye perdi ukkiɗa qul in kuntum tuhibbuna Allah si on laatike wondema pellet ko gonga hiɗo yiɗi Allah fattabi'uni jokkelam min Muhammad ala hanaɗo jokkede si wona Muhammad oɗo noon o fewtiyen o inniyen o noddi ɓiɗɗo makko o inni ya Fatimatu bintu Muhammad ɓiɓɓe nelaɗo ɓen fof no seedita wondema nelaɗo no yiɗuno o sonnajo ɗo o inni salini min maali wotorolan e jawdi andin fof ma shiiti kala ko faalaɗa fa inni la uhni anki min Allahi shay'a andumi duncanoytama hay hunde yawmal qiyama ɓiɗɗo makko reedo on o noddi no annabi Nuhu noddirno ɓiɗɗo mum on noon marsari nelaɗo kay noddi ɓiɗɗo mum on ta yongitoran dey andu kala komi jogii e biyenji aduna sa landike lamiɗo wowma jonnude amma sa yeddi Allah rewari Allah ma a rewiri Allah e mbeleɗe ma a rewiri Allah fina tawa a rewiri Allah ko ɗum men mandi a gollitirari qur'ana e sunna nelaɗo makki la uhni anki min Allahi shay'a mi duncanoytama hay hunde e lette Allah de yawmal qiyama ko an noon andi ko honno waɗoyta toon qissa mo anduɗen qissa lolluɗo hakkunde nene Fatima geɗal nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e Seydina Ali mo anduɗen mo sujjanari sana muru kat haynde wotere soobe e sama kala ko ne'aɗo ka suudu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kanko e nelaɗo ben Seydina Aliya e ben nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko baba goto ko nelaɗo woni ko nelimo ne'imo afwan oɗo kanko e sonna makko nene Fatima ɓe diskiti ka nder suudu ha modi makko seytini ɗum ko Seydina Aliya o jeeji modi makko ha modi makko welti o wari o expliquani nelaɗo ko feƴƴi kon hakkundeji maɓɓe nelaɗo ɓe maaki ɓay a waɗi ha modi ma seytini ko honɗum wannoɗa kadi ko ayyo Fatima tawi nelaɗo yeeso maɓɓe ngon fof ngo wojji ɓe maapike o yini nelaɗo mi jeeji mo ɗon kadi mi eti kadi ha modi a welti nelaɗo maaki a heeɓi sens mollaɗo womi wondiri on nelɗo lan saabu gonga si a waɗano ɗum ɗo wona fi ko a huyre iwde a min Muhammad pellet yiite ngenge memoyteno yawmal qiyama si tawi nelaɗo wondiri inni ɓiɗɗo maɓɓe o yiite ngen memay waynoɓe ko ɗum sikkuɗa ɓiɗɗo ma e ɓiɗɗo am si ɓe rewari Allah ɗoftaki galle ɗen musidɓe julɓe tedduɓe si goɗɗo hani yalti mo hani yanñude hakkille makko leñol hino moƴƴi iwdi hino moƴƴi dambe hino moƴƴi mi torike on mi torori on lillahi hoore o mimbar ardinen diina l'islamu kanko woni wo hikko ɗon ta en yeɓir diina l'islamu sabu leñol ta en yeɓir diina l'islamu sabu dambe ta en yeɓir diina l'islamu sabu iwdi ko satti e ma wosi l'islamu hikki yeeso so ndaari Seydina Bilal radiyallahu anhu ko ɓaleejo iwruɗo Afrique Éthiopie ƴetton Seydina Aboubacre on ko Quraysiyankeejo leñol teddugol ƴetton Salmanul Farisi on ko iwruɗo Iran dow ga ƴetton Suaybu Rumi ɓeeɗo ɓe fotti e ley kalimatu la ilaha illallah ko waawi fottinde ɗum ɗo ɓe o woko l'islam so yii ɗo jooni hay portoɓe ko ɓe wonɗen ka muɗum ɗo ala mottodiral ɓurgal e mawnude ngal ɓe waawi waɗude ɗo ɓuri mottodiral ngal l'islam waɗata ngal ka hajju million ji yimɓe moɓodira e nokku ngotum tawata mo be hino naayade fiwata lorru oya ko waawi fottindinde ɓeeɗo fof fewta hunde wotere rewa aaden gooto rewa subhanahu wa taala ko waawi ɗum ɗo ko l'islam
kala ko ardinta yo l'islam woni priorité e hoore ma kala ko ardinɗa accuɗa ɗum ɗon wallahi haray zalika huwa alkhusranul mubin ko ɗum ɗo wiyete perdi mawɗo yawmal qiyama mo beeyo ndaran hoore mum mi sakkitora yewtere anden honɗum enen ɓe tooliɓe ɗo fof ko imma ajilan aw ajila ko si yaawi e so tawi ko neeɓi en juulidira e gooto gooto ɗolle haray allah moƴƴike meɗen si tawi woɓɓe men juuli woɓɓe haray moƴƴama no woodi woɓɓe fewnɗo wonaɓe wareede ko ɓe jiɓoto ko est ce que ɓe heɓay kaɓe ubbe hara luuri maɓɓe ndi waraari wurɓe ɓen enen ɗo fof ñande go waray hara gooto e meɗen woodaka ɗum ko pellet gomɗinen ɗum maalitoɗa ɗum ñande ɓe ñande hewtata ko honɗum accuɗa ko yimɓe ɓe wowlata ɓaawo maɗa koko waɗɗa kolle ko ɗum wowlete si tawi a moƴƴini hakkunde ma an e allah hara a moƴƴin net allah ƴettay giggol maangol bugo ka ɓerɗe yimɓe ɓen ɓe yiƴama ni yiwɗoma wala no yiɗuma si tawi hakkunde ma an e allah on a bonni ton ka gundoji lorrugol yimɓe tampingol mofte ɗen kene e gundo sabu konngol ma gotol ma kuugal ko allah ƴettata ngaygu ma ngun kadi bugo ka ɓerɗe yimɓe ɓen ɓe yiɗirama ɓayɓe mara feere ngaygu sa maayi ɓe wowla ɗum ɗo kadi si allah yiɗi jiyaɗo so yiɗima allah nodda e jibril o inna jibril miɗo yiɗi kaarijo mi torigama yiɗumo allah inna mi yiɗimo jibril ewno ka kammu ko onon yo hoɗuɓe ka kammu dow ga fof kammulli jeeɗɗi fof awa dey allah yiɗi kaarijo min jibril kadi mi yiɗimo on fof yiɗemo yimɓe ɓen ɓe yiɗamo ka kammu dow ga ɓe ka kammu dow ton ewno kadi ɓe wonɓe ka leydi ga kadi kawo yaari o hara himo yiɗa himo hitti himo teddi ayiye goɗɗo himo teddi hara na jawdi woodi fi honɗum o moƴƴin gundo makko on hakkunde makko e allah allah moƴƴinanimo kene on no woodi yiɗiraɓe sabu jawdi mum hara jon jawdi no andi ko jokkira ko sabu jawdi no woodi huliraɓe kadi sabu laamu mum hara himo andi ko ɓayi himo jogi laamu mum woni si jama o hino fanki kono na giggol no woodi woɓɓe ton hara ko ɓe yiɗira ko lillah hara ko fi allah na hunde ɓe jogi kono kala yiwɗoɓe haray hino welti yeeso mum no hewti wo ko ɓe wiyete jeeyaɓe allah ɓen ko ɓe woni waliyaɓe allah ɓen mo be men noon si hooti yo waalo ha gayna ɗannina kuranji ɗin artira hakkunde ma an e allah on ko honno hakkunde ma an e allah on wayi fewno ɗon no wayiranɗa allah o andu ko noon kadi wayirɗa hakkunde yimɓe ɓe no yiruɗa hakkunde ma an e yimɓe ɓe wo andu ko ɗon wonanɗa allah kadi allah noon yiɗata si wona aden moƴƴo allah ewnota ko nodda jibril miɗo yiɗi kaarijo hara tigi tigi on hina aden moƴƴo musidɓe julɓe tedduɓe o aduna ko jamfotoɗo ko hotayɗo ɗenɗe men ɗen ñande mi maayi min wonɗo e wolde on ko ɗenɗe mon ɗen woni karami malayka ɓen sa heeɓi capanta to seeɗi taniɓe ma hara ko bil qalbil khalis hara kaka nder ɓernde kaari ko aden moƴƴo kaari ko aden moƴƴo malayka ɓen inni kaari ko moƴƴo allah inna ɓeɗo fof seeɗi tanike komo moƴƴo mi yaafike mo bakkatuji ko wonno wadde gundo ton hara yimɓe ɓe ganda kono musidɓe julɗo tedduɗo ta wuuru e hoore lorrugol ɗe mofte no woodi kaɓe filli e hadis lorrugol julɗo foti ko konngol ma ko kuugal lorrirɗamo hiɗa andi ɗum no mawni ka allah ɓuri yiribbingol suudu kaaba julɗo mara ko mawni ka muɗum symbole ɓuri suudu kaaba lorriramo konngol hara konngol ngol lorroymo ila yawmil qiyama wona sabu ko muuɓi lanco hara ko an woni sabu ettoɗa hara taw yaari rabbul libadum musidɓe julɓe tedduɓe miɗo toro allah subhanahu wa taala yo allah okku en battane moƴƴo kono mo be meɗen ta ndaaru min wolɗo yewtere nden ndaaru yewtere nden ko qala taala e qala rasul woni ko minnuma sa tawoyi no hawrodiri e ɗum ɗon ƴettu ɗum ɗon ko allah tigi tigi on subhanahu wa taala woni ko yamirma e nelaɗo makko on innuma ya waɗu kono mo be meɗen golle ko woni gollirde kon yo anditu wondema pellette a awloyte golle maɗen ka nder gaburu ma a yadata hay e goto andita ɗum noon foti kaka ɗaɓɓere ma foti kaka wondigal ma an e yimɓe ɓen foti kaka huwodiral foti kaka gundo foti kaka kene
ko wallahi summa wallahi bani adama on fof nde himo yedda allah haray mo andi fewndo ni himo yeddude allah allah acca ɗon ko innete ko boni kon wo ko ma haka fi nafsik ko konko suuɗuɗa ka nder wonkima wo wa karihta an yattali alayhi nnas hara falaka hay goto anda a waɗi ɗum ɗon ma hiɗa wadde ɗum ɗon awa ɗum koko boni noon musidɗo miɗo toro allah subahana taala yo allah huuro en ko yafora en yo allah wurno en fodde gurnanɗan no moƴƴani en yo allah ƴettito e ñande tawata ko mayni on ko moƴƴani en aqulu qawli haha wa astahfirullah li wa lakum fastahfiru innahu huwal ghafurur rahim laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal